Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kawasalam bismillah wa bi'ali rasulillah wa kulli mujahidin billah bi'amillah ya Allah wa kulli mujahidin billah bi'amillah. Kita tutup dengan doa. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahlika wa bika mustaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu Alhamdulillah. Lai bisa mendengarkan lai awak hiasi hari-hari awak dengan solawat kini awak mendanga acara Isra dan Mi'raj. Nah, siana mau tahu tak ada pek sanksi beko deh. Nah, lai bisa mendengar anak soleh soleha, anak soleh soleha. Nah, tolong dengar.